Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Pyrthei electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng, but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kublai pi baro ki Khubor hakimat mentaga janmir inya phashwa shaki Khubor naga Jylla. Kador bashnong mau sinram kelakeno bu Presiden jongga kutumba suraksha parishad u Satya Ranjan Bora udon gejing tmu arsam ke basha lindat. Halo gejing kam jong u blasha ban mani blai light load hapo ka krem mau jimbun kabulong ke we ni jaga jongok kai Pyrthei ke badan hakashnong mau sinram. Kajihar dot palat usensar haki digisngi kelapin long ki babon ki MLA banyak keren yakni kamat yin darbar thau anjong ke Jylla. Mentaka kintiru u MLA ke UDP na amlarem constituency bala kemen rumboy lawan ra yakni kamat hagador jong ke jingkeli ban keli na sarkar katno ke Jylla ka pinmi sensar bal katno ke dor jong sensar hakishi kwentel. Haba jubab yakni ke menteri bapet yakarap karyang ke Dr. Amri Lingdo kelapin tip Bahaus nam arajar phau arajar phau lai ke Jylla ka pinmi depunreu point praspa lai phui metric ton usensar haus nam arajar phau lai arajar phau saw ka pinmi nyupusana jar druspa prapho metric ton batna ka binta usnam arajar phau saw arajar phau sanpan ka sarkar kadang lum jingkhen haba phaisha ka dor jong usensar ha ka sequental ke Dr. Amprin kala jubab Bahaus nam arajar phau lai ka dor jong usensar ka dei kada arajar Chispa pro pratingka sequental haus nam arajar phau lai arajar phau saupat praja sauspa tingka sequental kad bahaus nam arajar phau sau arajar phau sanpat kador kelahir syaka saujar ndruspa san pratingka sequental haba ubat la kemen rumboy ula kili ki senjam ki baka sarkar klashim banyarap iki nongrap nakadaw ka jinghir dor usensar ke Dr. Amprin kala jubab bahaus nam arajar phau sau ka sarkar ka lom usensar naki nongrap bat kala penlut sau point nyopun ruklur tingka nagbentaban thiet sanspa metric ton usensar katwa mentaus nampan hadu ka shpodri ukla lingkot arajar phau san ka sarkar kelas dang dak CM assured bat menta kelas dang ban pentrekam haga ka sarkar kan thiet usensar naki nongrap hakador ka babyang ladang dor ka hiar palan Umindirang ba ka Jylla konrad ke sangma ulong balingba ka prime hub ka sarkar kedenru kikin hun ke basengi karkhana bantain sensar leni ki processing unit babenta ki don katuk ani tli makin thop kwe ka waejer hajan ka stadium ba kwe pat hakithan mokin ro ba ki di karkhana ru kin thier yu sensar na ki nongrap hakador ka babyang ka bya pher na ka yu delang ka kum ka Jylla jongki ban pendon kam Haba jubab ikijing klib lawan ra do MLA jong kamau ring keneng constituency laga sarkar kadon neem kilat kilinti ban pet bakan omdon ke jing inject formalin hak dok ha kumba kala ja haki por ke menshwa umindirang ba ka Jylla konrad ke sangma ula jubab bakatnat haringkat ka jing trelang ba ka food safety ka ju check ba let test ki dok ha buwan ra hayo ban lab la kadon neem ke jing inject formalin hendre ulong bakalong ka ba e ban check man la ka we ka dok ha hendre wat lak ataru katnat kaile kat bala ban pintikna bakum kini kin omja Kibabon ki MLA nari luam garo klapin pau bagi sngo yahap ya karai lani ka resolution blawan ra dunong ilam kalyang persya ying norbar thauan ke Jylla nak bentaban pelong no ya ketura kum kanong ba telang lani ku winter capital hendre klapin kotpat ya ke jingkran jongki da ka boong baya minta ki persya ya ke ni ka resolution bo Dr. Mukul lawan ra ying norbar lait no tang we MLA bekersyan ketau MLA kada dengre constituency urupa marak La katuk anis na mentau MLA ka Resubel para constituency utimati di Shira umjiolar bankren hayin dorba thau anjong ke Jylla namar bana duk basdang ka sarkar MDA haduk menta ubat ye ke syuki deputy speaker Handai hagade kenti ka mentau utimati di Shira ulayeng bankren halo ka resolution belawan ra dunoi lam kaliang persya u Dr. Mukul sangma ubala dawa ba ka dorbar kediben shim ya karai ban penlong no ya ketura kum kanong ba telang dari ke winter capital jong ke Jylla
Temeti ula kamshim ya kapor namar ba ula ringsai ya kijing keren jong dak basdang nadu kapor bagi khasi bagi garo kia khun kumshi para ban pinyo ya ke Jylla la jong hendre ka pin samar ke ya bro ki MLA ki kijing keren pun kut jong ha ka bau ong bau sngo tanat pelat ya kijing ai jumut jong Dr. Mukul sangma hendre ke jaka ka bau dan minta kamsha ya ban kershan ya ke nikamat ka blawan ra du Dr. Mukul. Kinoy lam jong Federation of Khasi Jayantian Garo People Ramrai Circle hakan dua truk Lber ajar pausan klepen pau jing sngo kya ka bajur halo jing sakut jong ka benta ka baar ni ka phase 2 jong ka project na surong ka pinya so na Ramrai keshai se chai gaun ya ka benta ka bening kong jong ka ni ka project na surok ka pinya so na nong stan Ramrai hadu mauthir lala banchna ban pindap kan ba ka benta ka baar kadang sa teng hadu menta klempar yo I satya kinu kidak kishin ban pentrekam. Hello kani, kinoy lam jong kaseng kalit banyak kendo u Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills uba Garrett LSN Dykes ban panjing pensyai hello kani kajing sakut jong benta ka baar jong ka project na surak. Ki samla puli jong ka school ba North Eastern Hills University dalam khamat da ka Nihu Students Union bat ka KSU Nihu Unit. Ki beliau jing tip di ka jing temu jong Vice Chancellor Professor PS Jylla berwan pai syak ka school ba Kelapen long biang gejing ki dak bakhang tala ya berok ki kerdop jong ke skul ba nihu hindai light no tang ya kerdop rong bat mi ka baar nalo kata ki samla puli kila khang tala ru wat ek office tray kam jong vice chancellor bat apa hararu haman lagi kerdop ban pintikna bu professor PS Jylla unum yo la satya bandung syapok ke skul ba nihu hadi mikra yeng scam hlo ka nongrim bu professor Jylla udai bet ban e no ek kam vice chancellor kumba kladawa nadu ki bnai baladam. Ka Fit India Mission ka bahap hapok ka jingkmi jong ka Ministry of Youth Affairs and Sports ka Sarkar India klara ke Women's Day Week ka belas dang nadu ka Tarik ya baon penkut ha khandai truk Lber ajar pausan kum shibenta ban aji kai hikin thei ha ka jingkilan met knaman yo ya ka met ka bakot bakhya bal kum juru bakindop nang kumno banyada yalade ya kani ke jing aji kai lapin long Hameri Mount Higher Secondary School Mautawar Shillong lingba kami Gelaya State Kickboxing Association akan dua truk Lber ajar pausan mendapat tengnya phasya ki Khubor na Kylleng keri ka pisa India kelahir syaka prapunyo point hinyo habayun jor ba ka pisa US kini gelaja namar ba kala khambun ke jing dawa ya ka pisa dollar hadin ka Reserve Bank of India lapin bena ya ka jing pin kala ya ka pisa ka belong ship $1 billion na ka benta license pan pin kiu ya ka pisa rupi kini ga sien ka balai ba ka RBI klale ya ka ni house nam arajar pholai hapadeng ga jing atainya halor ka ktin unoilam ka RSS Ubhaya Yi Joshi lapin syai bagaktin Marathi ketika ktin jong ka Mumbai bat Maharashtra bat barok bahasa hangni kidi benang yaka kamen shwa ulong baki break bawan sya Mumbai kimton kam benang ke ktin Marathi namar babon ke ktin kikiran hangni kinthop ya ktin Gujarati ha ghat kopar ketika jingkran kelawan ra ke jingsha kintho nekidang lam yang persya Dekhi jaru ki pat Kristan ha Arunachal Pradesh kelai lumlang na kabenta ka jinga ki bajai jai ban persya ikaan Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act kandai spa anyo popra kebagingat bakan kata ka jinglai do jongki hakan yam jongki habo ka jinglam jong ka Arunachal Christian Forum pelat arlak ngot ki Kristan na kikin hon yam bapher kelai shim benta hagan ka jinga ki haboram hajan itanagar Umidirang ba ka Jylla upema khandu ulong bakani kaan kam persya ekanu kuno kanyam hindi ka thumu banyada yakriti dostor jong Jylla ulapin syai biyakani kaan na thau hausnam ka khandai spa nyo popra hagapor bag Arunachal Pradesh kade ka Union Territory hindi ka badon ki kindon ki syai hadu menta umidirang ba ulakin tu yaki breu bakim deven skotho bakla ya kaan bar ulong baka sarkar ka play yakajing ekran Ulama hamru ban pin sapriang ki Khubor ki bakla ki bela ban pin thot ya ka shong suk shong san ha ka Jylla ka Pharmacy Council of India klapin menai ka handotri Lber kom ka National Pharmacy Education Day ban buram me kisni kha jong Professor MLU Shrab menta usnam ka phang pedeng kalong ka jing sengkam sengjam ba ki jing sedang ha ka kam shna dawai Kathong kalong ban binchlur yaki buit thamai ki kam korbar baga jing pinwandor hakalyang ki dawai ki dashin. Menta patungnya phasya ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei.
Menteri Kambari ke India US Shankar lapan kesan nega jing kitli jong ke India ban kersha nega Sri Lanka hakapor jong ke jing haka yok kokot haus nam alajar poar daga ba jing Arab palat $100 billion kebajan Arsha hika song jing Arab jong ke IMF kerbau kintu ki para marjan ban pediang ke jing snokya ba jimintoy jong ke India. Halpen kan mau biang ke jing temu ke neighborhood first policy bat sagar jong ke India Ujai Shankar lapan pau ke jing dankam haka buit terekam jong ke Sri Lanka bat pen skam biang ke jing angno jong ke India ban pen klain ke jing ade hapedeng ke al yang mamla na ke bentak roy kapar bagi jing shongasngan haka than ke White House lapan tikna ke jing keren bat ke Hamas ke belayalam do undang mikmat jong ke US wa Adam Bola hadoha Kebertemu wan pentikna ya ke jing pelat ya ke nong syak rabor bikin thop ya ke nong shong jong ke Amerika hakapor be mirjing mod bar ke Israel hlo ke te kam ke jing kren ki long shibenta jong ke jing persyang bak ham he na ke benta ke jing sok ke bajalan hadi ke jing kutno jong ke jing sange siat hapdeng ke Israel bat ke Hamas hak ke Israel klapen sange no ke jing Arab sha Gaza bat pinbor ke Hamas ke blawan ra ya ke jing kintho na kiri Europe namar bakala pendan kam mikila jing Arab kum ke tiar san Pyrthei ke Denmark bat ke Greenland kila kentat ya ke jing pinbor biang jong presiden ke US Donald Trump ya ke Greenland ban yaso bat ke US hak bagi nangalam ke Denmark bat Greenland kila pen scam ba kalawai jong ke Greenland kiri tang ki bre jong ka ban rai ke sorkar bersipor ha Bangladesh ke brailam da Muhammad Yunus Kamshimala ban sampalat nyopo million teliki kot puli syiki kena skul hak bakala pulam shipulam labun sin bersyang bakala ikno deki million ngut klem kot puli bakongsan ki kena skul baki nong ri nong sumar klepen pau ya ke jing ngongsi namar ke jing pen slam ke pen thot ya ke jing puli hak bon ki skul ke melaban pelong ya ke jing hikai bapura ke pen mi ya ke jing ngokya halo ke jing pen biang ya ke syllabus baki examen ki bansawan Secretary Kambari berim ke India Ukanwal Sibal bagi kiwe kinong pet benya kila pendam ya jing pen Ken ya jing shan London harba kile no Khalistani kila temu ban thombor ya Menteri Kambari US Shankar dar bakhat ya jing lai lot bala Aisha kum kini jai benreu ha Britain kabolong ke AKA kabamla ban pediang kini ke jingja kepen pau ke jing snokya ke berang yai beteng logi kam persha India nagi ken hon Khalistani ha UK ha ke India ke yaki bonsi ke jing peran kam bakla jongki ye ke jing nai lu jong ka sin shar pat ba ban kintiu ye ke jing yakin at ba ke jing aphe jai pen reo Ka Pakistan kelawan hak kedan ke baar hak Global Terrorism Index arajar pausan namar ke jingki jongki kam thombor da 100% bagi jingki ke bajur bha hak jing sha thombor jongki riupat ba hak bala yo jingtip bagi dan syeja khandai phundai tli ki kam thombor haus nam arajar pausau ka belong ke behe tam hakini shisnam ka Tarik i Taliban Pakistan ke bala syak khang ketika kinhon ke bashir khaitam ke badan kti hakisan po person negi jingyap ke biade bagi kam le no hakaba ka Balochistan ba ka Khyber Pakhtunkhwa ketika than ke bala syak ta bha ke badan palat khnai phundru person negi jing syak thombor bagi jingyap breu ka Pakistan bar Afghanistan kila ban mar jing khang haglet kawan bathma jang US Kinthop ya jing la ban khang pura namar ke jing hakaliang ke jing shngan kebaga sorkar utram bakmi lenti bakan pentrekam bikin nikla jing ada hapo expose ni banwan ketika senjam kelak ban keta ki po jarngut kinong Afghan ki baap ya ke jing bu haishnong US Kinthop ki at po jarngut ki bedon ki special immigrant visa ki basakut ha Pakistan kat baga US ke penjur ya ke jing pet bnya bat ke jing kmi bnya ya ki try Jylla Tikit Kylleng Khubor hakimat kimat mentagajan mit Khubor